Agisan sepanjang nomor sini tengkalingan Muhammad salatul zikri ia sampajang paringerang wa aqimus salata li zikri tatongan sampaja tuli rekom mang itu lima kan jak paringerang. Bismillahirrahmanirrahim. Tunne pameraja wa tunne siulong atana pun siulong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa pun Allah taala agai purang Nabi ta innani anallah la ilaha illa ana iya napumu Muhammad dega gapus sitina jai sumpah saliwak fa'buduni sumpana ya agana baca Nabi ta at-tahiyatul mubarakatuh wassalawatut tayyibatu lillahi assalamu alayka hayyuhan ibali pole di pong Allah taala assalamu alayka hayyu an-nabiyyu salama no nabiku maka Nabi tasyhadu an la ilaha illallah maka dia pun Allah taala wa asyhadu anna muhammadar rasul kuni peristiwa pak kuni peristiwa na pacolong ililana Nabi tacede angka aga mitti ki polisi ruga de penangkaruntu nyam pada nyamanna pinak dinas Nabi ta makanya ia komelo ki runtu ipak penyamanna suri mundina pang Allah taala surga pamasena ukui ta sapai kinri sapa ukui sa sampajang aja nih pokok bawah ya. Ukui itu siapa apa ya pun kata mas sampaja pak nadega agisan itu sampajangi ya agisan sampajangi nomor sini tengkalingan ya. Muhammad salatul zikri ia sampajangi paringerang wa aqimus salata li zikri tatongan sampaja tuli rekom mang itu lima kan jak paringerang makanya sampajangi itu pak paringerang kung karena biling aja nata surlah masjid dia makanya peringaran itu kung kata mabu aja nata rampeng masjid dia iga tahu ikut tuh ya la takrabus salata wa antum zukar aja murpi sempajangi kudin makanya peringaran makanya tabayangkan ini tari lo pak kadakin rukujik melo lapuh kada meka lo jupanda masikolan ini kerede tu gaga dimbo orikko sebab di pajik na purmingala tawe aga mi boko waliko toli pakanja kimina paringeram ko kampon na teh titeh iya na tu pakai salamat paringeram jadi itu kota pas sampaja macai pa aja mo ta sela nelor mi madesi tu makanya paringeran itu dia nak kerata pas sampaja bawam dia sepamulan sampajangi paringeran Muhammad tangangi majama salatu wassalamu alaihi idi paringeran lipas sabarang apa tiron na pong Allah ta'ala istirahat sebab irusan sampajangi paringeran ya mapangiwangi bali bolata Ranja peringarata kada we isnaini la yandurlahi la yaumal qiyamah dua tahu gere di sisa namelo pagalu pengalah tar suri munri tahu sisa lepas sila surat gara-gara mana si ba tahu sisa le bali bulan da si remaja tu si dampak bali bolade ki ga kata takal isan na sampajan na ya tahu betul macara boy anu mo ba dia tarampi pa ustako kampung aga nak kena aja mo tasi tarampi bali bolang pak make kata si salap ke yang kedua tarampi sampajangnya pak ya makon aga napi ya peringerangan na yana modelan itu rahasianya jadi sepamulan jadi ko ka tahu dua talu bali bolang ni masih salah tapi tapak berjamaah ta peringerang itu tema kada salatul zikri kanjaki peringerata sama kurogi ko dia sewa ada di mima jina tu rugi ko dino aga di perugi ki na pernah kamu daleta okupi matu suri mundina pun Allah taala sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna asas kali memang kulino kung kata salata daripada kopi suri mundri dia itu gagal guna-guna ya nomor 2 saya sempajangi sifat la yadahulul
jannata illa hisana Allah mu pusudin romo masampajang ia nadena malab bisipakmu silada kuruntu babanda surga la yadul jannata illa hisana Allah. Jadi makanya apa tu sampajana ta makanya apa tu sipana ta masampajang kanjana ni ya. Tapi yang kada nabi ta pak iwatun nabi ta subuh tia subuh assalamelo lo nabi ta masigi ya tolir katai naruntuk kalalanna karwi ni kato mana atau tolitala tai nalala simata ko kira tapi makade nabi tadi makanja mo tu matu paringaram si sannam nakanna la say toli jambangi kalalanna nabi ta ngkai sirona makara lomo pang cede nabi ta kada tak dampang ngere malasai ya nabi tadi ni macam agam ni pun nabi ta makara malasai kare kada sinang dia naga tai ya kita makanya tu kada cicem mita jamba kuirin lalang naruntu kete iya nang katai idi sina to dote pakas singibi palak biri sipam kira kamerambo kare mekala sempan ini kira ide aja mau sarang pakanja kisipak mumbuk ko kampung na tadi na sampoh ko rite ko makanja sipak isak na sampajang ya nomor telu sare sampajangnya ada jadi itu kita sampajang makada-kada ya mau sampajang sunnah atau rekam mundri mesti kedo lillah kira peti merswa salatu sampajang makada-kada patah alhamdulillahi rabbil alamin bisa kau karun tu tengah sampajang Allah sampajang sana gini napa kok tayo dia nak kira timunda iya kau dia nak kira timu si billah kau tengah sampajang sana madari lese sara paringar dari lese itu ya apalagi kemakundai kematangan di mana sudah sampajang sampai dan manglak dari mereka kan terpasar pada si pamer patu di sempajana dia mengurangi nanrina tapi makoko alhamdulillah sarbar istri ini ya sini nama sabi kare jadi ko makanja sempajana pak tawe mau makos sarai yang kali ngabitain mak bicara maka to kanja akatana apa itu makanan neta embo iya ko tiro ko rumpu api aja mau ceci icolokmu ya ku masagene dalikmu aja mak borong-borongi warang perang de mulai purai wirik kada madecengi mu mate ya kong ka wirik kada melomu poda timbangi madeceng de na tatap peritana du ini nawa madeceng demo batampatu mo pagangi malam mancaji amala natanga ku pengala tala ati mas cepegang ya solannya. Jadi itu kan Pak. Paringeram madeci kaji pakai kepisah lihat apa? Yang kedua sifat melebih, yang ketiga ada madeci. Qad aflahal mu'minun surah Al-Mu'minun ayat 1 napa katajang ipun Allah Subhanahu wa taala upepah ataku upepah kira sana po Allah taala nasamupa alladzina hum fi salatihim hasyun sita mata tattungan sampajang si mata karena po Allah taala pikui lorong si matange tapogok mi bawang insyaallah natuntungi po Allah taala apa iya tu si matange PDI mata-matai pede denok kotu iya ilase PDI podai pede tania iya tu sila nama sabi kadere. Jadi upah tahu mas sempajangnya si mata karena po Allah taala alhamdulillah makkuya sang isi mata ya walladzina hum manil lagwi muridun gangkana na boleh paringeram makasih na boleh sifat melebihi na boleh ada wirikada walaupun digaga atau tatah salah digaga atau tatah kalupa nasabak taneki nabi tanetuki malaika iwinruki pole ri atas salangi
Nene tamu padang tak salah tak kalupa nasakaran penyaman na pong Allah Ta'ala. Ini ras. Sallallahu ala Muhammad.